mga kabugtuang ko didakan Kristo. Siguro iton tema nga nag-uurusa ito naton mga pagbasa para hini nga Domingo. Amo iton tema iton magmarangno. Kaupod o relasyon iton iya panon. Ang magmarangno nganhan panon. Tida naton siya nga pagbasa, binati naton ang paghukom han Dios pinaagi kan manarag na Jeremias han mga magmarangno kan Israel. Ang mga gintungdan basi amo an na magbantay, amo an magataman, amo an magdumara han katawhan han Dios. Maarong kita nga didahiton santos na kasuratan, didahiton bisan iton daan nga testamento, iton magmarangno ginihimo nga ladawan, iton mga pangulo, iton mga nangungulo, iton katawhan. Ang panahon ni Jeremias, ang mga kahadian. Nasaring ang Dios, didahan siya nga pagbasa, nga waray inihira pagin matinumanon, kanira buruhaton in pagmangno, waray nira mangnoi an panunhan Dios. Lugod ira ginpasarang, ira gintabog. Dida hiton konteksto hiton basahan ni Jeremias, anahinabuhin ni amo nga an mga Hudiyo nakadto bihag ha Babilonia. Nganan pagpagpahayag han manaragna nga nahinabuin ni tungod nga hawhan diri ka matinumanon han mga magmarangno han ira buruhaton. Kay ni nga magmarangno, tungod han ira ungara nga magpabilin hira, didahan ira gahom, an ira puder, ngan tungod han ira kahadlok liwatan mga iba-iba nga mga nasod, dagko nga mga nasod na palibot nira, nakipag-alliance han mga hini nga dagko nga mga nasod. Bisan kung ginpapahinumdumirahan mga manaragna, nga ikadaan ira pagtapod han Dios, nga amuan magpapanalipod ha ira. Ngan tungod hiniliwat nga ira ginbuhat, ang mga tao nga ira ginmamangnuan, ira gina-introduce nga dahin mga Diyos-Diyos. Ang mga Diyos-Diyos ang mga nasod nga ira ginagapilan. So imbis nga ang ira bubuhaton amo ang pagdarahan ira katawhan, suok nga dahan Dios, ira lugod gindara nga tuhin mga Diyos-Diyos. Nga namo ini ang ginyayakan han Dios pinaagi kan Jeremias, tungod hini nga ira ginbuhat, nagsarang ang panon han Dios, nabihag hira ngadto ha Babilonia. So ang diri nira ka matinumanon, han ira buruhaton hin pagmangno, hin pag-ataman ang katawhan ng Dios, amo naging hinungdan, han pagkabungkag hini, han ira pagsarang. Ngan didahin nga siya nga pagbasa, nagpanag na ang Dios nga hiyang ahaw ang magmamangno kaniya katawhan. Magmamangno hiya pinaagihin pagtudlok hin mga magmarangno nga magiging matinumanon ha iya. Nga nagpanag na nga niya hay Jeremias nga may ada usa nga magmarangno tikang hanbanay ni David nga amuan magamamangno kaniya katawhan. Nga nini nga tanan natuman dida hanaton Ginoo Jesucristo. Nga naamoy ni ginpapahayag ni San Pablo, dida ni kaduha nga pagbasa. Nasa ring hiyang aton mga hintil nga nakatuhan nagrayo, nga mga Hudiyo nga nakadanharani, inusahira nga katawhan. Ang tinuod nga magmarangno, aniya pagbubuhaton, amo ang pag-urusa han nga tanan. Kung ang mga magmarangno nga diri matinumanon, amo naging hinungdan han pagsarang han katawhan ng Dios, ang tinuod nga magmarangno, amo ang magtitirok ang mga katawhan ang Dios. Nganidahan naton Ebanghelyo, iginpahayag ni Jesus ang iya pagin tinuod nga magmarangno, nga dahan niya mga apostoles, nga dahan nga tanan nga katawhan, nga nagbibili nga nakikinahanglan ha iya. Didahan Ebanghelyo ang mga apostoles, tikang pala han ira a misyon. Ang misyon nga ginsugo ha ira ni Jesus in pagwali, panambal, nganin pagpaiwas ang magraot nga espiritu. Ang ira kumbaga OJT, kumo iya mga apostol.
Binalik hira, tikang hini, nga ira pagmisyon. Nga nida hininghay gayon, siniring Jesus sa ira tungod kay waray na ni nga nira kuno panahon hin pangaon, siniring Jesus tana kadto kitahin mamingaw nga lugar, base makapahuway anay kamo. Anaton Ginoo maaram han panginahanglan han iya mga apostol. Tigang palahira hin mabutlaw nga buruhaton tungod han ira pagmisyon. Siguro nila hini nga ira buruhaton nakatagamtam irahin pagkarawat ha ira. Nakatagamtam liwat irahin pagsalikwayan ha ira. Nakatagamtam irahin maupay nga pagtratar, nga nakaagiliwa siguro hirahin pagdumiri ha ira. Nagkikinahanglan hira hin pahuway. Ngan maaram Jesus nakilala hiya han panginahanglan han iya panon. Amo nga ginaghat hira, pakadto kitahin mamingaw nga dapit, base makapahuway anay kamo. Pero sa nga ebanghelyo, pag abot ni rahini nga dapit, kinita ni Jesus nga damo ang mga tao nga naghuhulat ha ira. Naghuhulat ha iya. Imbis nga ikpapadayon nira an ira plano hin pagpahuway, nagtikang Jesus hin pagtutdo han mga tao. Tungod kay siringan ebanghelyo, naluoy hiya ha ira. Kay sugad hirahin mga karnero nga waray magmarangno. Ipinakita ni Jesus an iya pagin tinuod nga magmarangno, didahan iya pagsakripisyo, bisan han iya panginahanglan, han panginahanglan niya mga tinunan. Base niya maipadangat nga dahan katawhan, an ira ginkikinahanglan, an ira ginuungara, amo an pulong han Dios, amo an pagigugma han Dios, amo ang pagkarawat han Dios. Iya ini iginpadangat ngadtuhan katawhan, bisan haluyuhan kapakinahanglanon ni pagsakripisyo niya, han ira panginahanglan. So pinaagi ini, iginpakita niya an iya pagin tinuod nga magmarangno. Tungod kay ginuna niya an panon, ginuna niya an panginano, han katawhan, imbisan iya kalugaringon. Ang mga magmarangno nga diri matinumanon, ang mga magmarangno ng ginhinungdan han pagkaburublag han panon, ang magmarangno nga an ira gintatagan han importansya, amo an ira kalugaringon, an ira pagkaput, han ira puder, an ira pagpadayon, didahan ira maupay ngan masayon nga kahimtang. Anaton Ginoo din ebanghelyo, iginpakita niya nga ibahiya, aniya ang tinuod nga magmarangno. Ini nga magmarangno nga nagsasakripisyo, bisa na niya panginahanglan, base mabaton niya ang panginahanglan ang panon. Ngan ipapakita liwatan natong Ginoo aniya supreme nga sakripisyo, nga amo ang paghalad niya kinabuhi para hang katalwasan han iya panon. So didahin nga ebanghelyo, igin papakitahan aton Ginoo kun ano iton kinaiya, iton tinuod nga magmarangno. Nakilala hiya, ngan may ada niya tinuod nga pagtagad, iton iya ginmamangnuan. Ngan andam hiya in pagsakripisyo, bisan iton iya panginahanglan, bisan iton iya kalugaringon, base mabaton niya iton panginahanglan, iton iya panon. Ang atong Ginoo din ebanghelyo, ginpapahayag niya nga iba kaupay hiya, han ginlaladawan nga mga magmarangno, han siyahan nga pagbasa, nga nira ginunaunaan amula nira kalugaringon, nga diri nga ni andam pagsakripisyo, bisan han siguro nira mga conveniences. Kino ang atong Ginoo bisan ang panginahanglan, niya nga niya mga tinunan, iya andam pagsakripisyo, para han kaupayan han panon. Di na naton ebanghelyo nasa ring nga nagtikang hiyahin pagtudto haira in damo nga mga butang. Pero waray ginsusumat kung ano niya gintudto. Siguro tungod kay ang pagtudto ni Jesus di dahiningay gayon, amo an iya ginbubuhat. An iya pagtagad, an iya mga tinunan, an iya kumbaga pagbaya, an iya original nga plano, ba sila mabaton ang panginahanglan, ang katawhan, ang iya pag-una
kumbaga han well-being, han kaupayan, han mga tao, kayan iya kalugaringon. Ngan paghihingpiton niya ini, didahan iya paghalad niya kinabuhi, para ang katalwasan han nga tanan. So pinaagi hini nga iya ginbubuhat tinan ebanghelyo, iginpapahayag niya ngadto niya mga tinunan nga magigin magmarangno kapag angbit niya pagin magmarangno. Nga niya ginpapahayag haaton nga tanan kung ano iton kinaiya, iton maupay nga magmarangno, iton tinuod nga magmarangno. Nakilala hiya, iton panginahanglan, iton panon, nga nagaataman hiyahin tinuod, ngan andam hiyahin pagsakripisyo, para han kaupayan, iton iya ginmamangnuan, para iton iya panon. Ikita nga tanan, pinaagi iton bunyag, na ang bitini nga buruhaton haton aton Ginoo, iton pagin magmarangno. Ida iton seremonya iton bunyag, iton pagsalinurog iton sakramento, gindidihugan kita iton krisma, ngan ginpapahayag nga naangbit kita, han buruhaton han atong Ginoo, kumupadi, manaragna ug hadi. Padi, manaragna ug magmarangno. Ngan ginpapahindunom kita, nga diri ngani kita makakapagtikang, iton pagtuman, iton aton buruhaton kumu magmarangno, kundiri pa kita andam, iton pagsakripisyo. Bisan pagsakripisyo iton kalugaringon. Kadani na hinanamo, bisan nga iton mga conveniences, diri naton andam, igsakripisyo. Na yun magusang padi na sa ring hiyang iton akon siesta, sagrado gud nga panahon. Ayaw gud akit niyo pagsamuka, kay sagrado iton. So, di gud niya kinahanglanon, pero sa rin niya sagrado ini nga panahon, ayaw gud ak niyo paglabti. Mayroon naman iba nga kumagagin bag-una. Ita akon siesta, sagrado ini, ayaw niyo paglabti. Labot kon may ada emergency, sugarin sikkol, pwede kit niyo pagsamukon. Mayroon naman iba, nga waray sugad hiton, nga tugon. So, taruyag niya, naghihingap hiya, nga maging abilable hiya, ang tanan nga panahon. Siguro amo iton gintutuyo iton aton Ginoo. Iton usa nga tao, iton tinuod nga magmarangno, ha pagtuman, iton iya buruhaton nga pagangbit, iton pagin magmarangno iton Dios, amo nga diri niya ginbibiling, iton iya kalugaringon nga convenience. Diri ginmamaurog, iton iya kalugaringon nga mga ungara. Lugod iton iya kinabuhi usa nga pagpahayag nga andam hiya, iton pagsakripisyo, para iton kaupayan, iton iya ginmamangnuan. Iton aton pagamboy nga adlaw, nga iton nga tanan, kita nga tanan, nga naangbit iton pagin magmarangno iton atong Ginoo, maging tinuod nga ladawan, ang tinuod nga maupay nga magmarangno, nga among ahaw Jesus. Nakilala, aniya panon, nakilala nira panginahanglan, nga may ada tinuod nga pagtagad, nga nagsasakripisyo, para han kaupayan, han nga tanan.